Ovo nije dobro što vi radite. Ovo je put na koji vi hoćete da izvedete Bosnu i Hercegovinu. Ista ona autostrada pakla i stradanja kojom su pošli Slovenija i Hrvatska. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. Bi to pak lagao ako bi to rekao obratno, budući da veliki broj ovih Srbo-bogumila, mislim muslimana i Srba, lažnih simulanata i blefera, zbog svojih sitnih malih interesa i borbe za svoje provizorne, temporerne pozicije kao minorne osobe, duboko negirajući svoju tradiciju, suspregnuti i negirani, gubeći vlastito samodostojanstvo, postaju krpičasti i nedostojanstveni, da kao takvi se moraju grsti samog sebe i da su upravo kao takvi produkti nepoćudni što više i za zvaničnu mašineriju.